Ja sam Anja, dolazim iz Novog Sada. Ovdje sam zahvaljujući našoj studentskoj organizaciji Naučno-istraživačko društvo Josip Pančić iz Novog Sada. Druga sam godina Prirodno-matematičkog fakulteta Departmana za biologiju i imam priliku da učestvujem na ovom kampu na Blagaju. Saudin Merdan, stručnjak za vodozemce i gmizavce. Tu sam kao mentor za tu herpetološku grupu. A ovakvi kampovi najviše znači za studente. Jer ovaj baš studentski naučno-istraživački kampovi su nešto što sve ono što oni uče u teoriji u učionicama, ovako na ovakvim intenzivnim kampovima u par dana to mogu primijeniti u praksi i vidjeti kako sve to što su učili u teoriji funkcioniše u stvari u prirodi. I sve ove stvari koje oni uči će im jako puno koristiti u budućnosti kao budućim istraživačima. Ono što je super što sa ovim internacionalnim kampovima da već dolaze u kontakte sa studentima iz drugih država, tako da mogu u budućnosti, vjerovatno će oni najviše tako i sarađivati, raditi na mnogim radovima, na mnogim istraživanjima, što je nevjerovatna prilika. Prostor Blagaja, naročito kad je Hercegovina u pitanju, je prostor koji je bogat, obiluje naročito vodama, prepoznat je kao takav i to može biti također jedan vrlo važan razlog zašto ovaj prostor trebamo zaštititi ne sutra, ne danas, nego već jučer smo ga trebali zaštititi kao takvog i nadam se da ćemo u budućnosti zaista uskoro ili vrlo brzo dočekati jedan takav trenutak gdje će ovaj prostor imati izvjesni stepen zaštite. Ne samo da bismo zadovoljili potrebe nas koji trenutno tu živimo, radimo, nalazimo se, pronalazimo, nego svakako i za ove naše buduće generacije. Za Bosnu i Hercegovinu region bitno je da se zaštite područja, obzirom da Bosna i Hercegovina, kao što svi znamo, opšte poznato, ima veoma mali postotak zaštićenih područja i za šišmiše je bitno da se što više zaštiti njihovih skloništa, a i mjesta za njihovu ishranu, za njihovu obitavanje noćno i dnevno. Budući da sam na herpetološkoj sekciji, onako zmije su najimpozantnije tu, iako smo mi viđali i kornjače i žabe, razne vrste mukači, ove krastave žabe i tome slično, ali zmije su odatle nekako najimpozantnije. Ljudi najviše vole mislim ne vole da ih sretnu generalno, ali najviše su onako, da kažemo, i atraktivne za naći. Tako da mogu da kažem da su mi one ostale najviše tom nekom, da su mi upečatljive. U području Blagaja, znači samog izvorišta, ali i neke bliže i šire okoline ovog područja, nalazi se veliki broj raznovrsnih staništa, tako da to je već dobra osnova da možemo govoriti da vrlo vjerovatno ovdje postoji jako veliki diverzitet insekata. Ono što je naravno problem ne samo za područje Blagaja, nego za većinu područja u Bosni i Hercegovini je jako slabo poznavanje diverziteta praktično svih grupa insekata, tako da nama treba neko vrijeme u stvari da istražimo ovo područje. Ovo je recimo prvi jedan teren, prvi kamp koji održavamo u jednoj sezoni, znači u jednom sezonskom aspektu. Da bi stekli pravi uvid u pravi diverzitet ovog područja moramo istražiti i druge sezonske aspekte i idealno da se istraživanje provodi kroz više sezona. Dosad sam znala da je Blagaj turističko mjesto, ali sad vidim koliko je ovdje i biološka raznolikost.
da ovo mjesto zaista vrijedi zaštititi i da se divim ljudima koji imaju volju i želju da rade na ovom području i da se vidi ljubav da su ljudi ovdje odrasli, da žele da zaštite mjesto na kojem rastu i njihova djeca i da to ostave svojim potomcima. I zbog toga mislim i da je važno svo ovo dešavanje ovdje u kampu i da ovakvih stvari treba i više da se organizuje, zato što ovo što mi imamo ovdje u Bosni i Hercegovini je zaista vrlo rijetko i ako to ne vide neke veće funkcije, bitno je da vidimo mi i nevladne organizacije. Što se tiče ovih kampova, oni su jako dobra prilika da se na ovaj način istraže svi aspekti ekoloških tih skupina, svog živog svijeta, počevši od najmanjeg onog mikrosvijeta, recimo ovih askomiceta, gljiva koje kolege rade, preko biljaka, preko insekata pa do ptica i ono sve ostalo što se dešava i da se shvati vrijednost ovog prostora kao velika jedna hotspot dešavanja u svijetu vrsta, neistraženosti vrsta u stvari. Koliko je to neistraženo, ovo je jedno sondiranje terena malo dublje da se vidi šta se treba tražiti i istraživati dalje. Naravno da 4-5 dana kampa nije dovoljno za to i trebalo bi raditi na tome da se ovo makar do jednom godišnje dešava. Treba nastaviti istraživanja, treba sva istraživanja iz svih grana biologije objediniti, trebaju se predstavljati integralno. Znači svaki živi organizam ima neku svoju vrijednost i vrijednost jednog područja sa tog aspekta zaštite prirode ogleda se kroz broj vrsta koji u njemu obitavaju i karakter tih vrsta, da li su možda rijetke u državi, u regionu, u svijetu. Ovaj kamp je dobar početak, ali treba se nastaviti dalje jer to je takva vrsta proučavanja da se ne može u jednom trenutku napraviti presjek pravog stanja. Znate kako kažu, što je više ruku, veća je i snaga. Ako svi dijelimo jednu tu, da kažemo, strast i ljubav prema istoj stvari, to se sve nagomilava i to sve se prenosi i taj entuzijazam i posvećenost moraju da urode nečim. Mislim da sam izabrala dobar put i pravi put i nadam se da neću skrenuti sa njega, da ću ostati na njemu i da ću možda nekad sa strane skrenuti u neku stazu, ali da ću se držati puta i da ću ga prokrčiti, nastaviti dalje da idem tim putem i da će to da izađe u jedan divan onako predio, da ću na kraju moći da se osvrnem iza sebe i da kažem dobro je, prošla sam dosta, vidim ispod sebe šta se sve izdešavalo, ali stigla sam, tu sam, na vrhu sam.